Salam damai basgelar Kristus, man banta kerina kekelani Tuhan, majua-jua. Jumpa kita ibas renungan minggu guna tanggal 12 Januari tahun Simbaru Endah tahun 2025. Jana kata dibatas jadi pales renungan ta ibas minggu Epifania si pemena Endah ibuat ibas kitab Markus siwah ayat 2 seku ayat 10:2. Tapi ope kita ngoge kata di bata enda, mari perlebih si pindo ke pentar man Tuhan. Ras kita toto, si pebelat ukur tar toto kita. Bapa kami seringani bahas kini racan surga, Bapa sirkeleng ate nandangi doni enda, raspe kami anak-anak du manusia. Ibas pak seenda o Tuhan, tetap tergejap man kami keleng atendu, sirbahan atan me kami, guna mulihi ngorati karena katandu, guna tole kami atan tangkas nandai kam, kai surasurandu, arah katandu si badia. Emakang ranalah kamku tengah-tengah kami Tuhan, pasu-pasundu kami Bapa, berikan duka pe kepentar man kemahandu indah, segala atan gunam peseh katandu. Ibas gelaran andu Yesus Kristus, kami ertoto rasa pengendes man bandu. Amin. Mari sioge kata di bata si jadi palas renungan tam Markus siwa ayat 2 seku ayat 10:2. Kata na bagenda, Yesus ipar muliakan. 6 hari kenca sindai Yesus maba Petrus, Jakub, ras Johannes, kuda atas sada deleng si maganjang. Ilebe-lebe ajar-ajarna salih rupa Yesus. Uis nam bentar kilat-kilat. Lalit segala pe idoni enda singasuk nucisa sebagai bentarna. Kenca bage idah ajar-ajar si telu kalak dai Nabi Elia ras Musa sanganar cakap-cakap ras Yesus. Nina Petrus man Yesus, oh guru, senang kali jenda. Ibahan kami saja ijenda telu sapo. Sada man bandu, sada man Musa, sana sada nariman Nabi Elia. Endai katakan Petrus, sebab biar ya teluna, lanai tehnakai siman katanken. Cenari, rah embun, iling gemina ia. Lid pesora, ibas embun enari, nina. Enda ma anakku siku kelengi, bagikanlah ia. Minter pernahan ajar-ajar sekelewatna, tapi lanai sepe idahna, sekatan Yesus ras ia teluna. Sanga kalak nai nusur idatas delengenari, iperintahkan Yesus ajar-ajarna enina, ola katakan man isepe, kai singgo idahdu, ope denga anak manusia si suruh di bata, keke ibasi matinari. Kai si katakan Yesus dai, ibagikan ajar-ajarna, tapi nungkun ia sapi-sapi ia nina. Kaikin ertina keke ibasi matenari. Cenari sungkun na Yesus nina. Engkai maka ikatakan guru-guru agama, maka Elia harus lebenre. Erjawab Yesus nina. Tuhunga, Nabi Elia lebenre, guna nikapkan kerinana. Tapi kugakin singgo tersurat karena anak di bata, si suruh di bata. Ma iya denggo ngenanami mbue kinisran, jana igombang-gombangi kalak. Secenda kata di bata si seman banta, shalom man banta kerina. Kakalani Tuhan, lit kangkam singgo berubah, ibas minggu pedua kan tahun si baru enda. Adilid berubah jadi kain nyenda. Lid kalak berubah alumake baju-baju simbaru. Rambut pemode baru. Sepatu baru, tas baru, HP baru, bahkan mobil baru. Tapi apakah tuhu-tuhu rebahan sesekala jelma berubah jadi baru? Kerina simbaru banci mabai kita jadi sosok simbaru, tapi lenga tentu karakter tapem baru.
Uga papecilena segala diberi bersolek, bulu mata baru, bu keritingken, make barang-barang sim baru, tapi adi perjungut-jungut dengang, perampus, percikura, terjeng darat naringan ca berubah sakala di laki baru gia bajuna, pangkas mode baru gia bukna, mobil si kendaraina gia baru, tapi adi perngisak-ngisak tetap pernembeh nokohi sama saja. Kemasan dengan ca baru. Dagi perubahan kai ngenda. Si banci mawai kita tuhu jadi baru semaka perubahan ta mabai kala ertada ate nandai di bata mari erlazar kita arah kata di bata si jadi palas renungan ta karena perubahan Tuhan Yesus sisaksikan ajar-ajarna. Kekalian Tuhan palas renungan ta indah nurikan karena kesaksian ajar-ajar si telu Petrus, Yakub, Ras Yohanes, ida atas dalang si magancang, ija Yesus ipermuliakan. Engkai kin maka ajar-ajar si telu nganca si jadi saksi no. Pak sa si ikatakan maka, ibas ayat si pamena, 6 wari kenca sindai. 6 wari mengarah ku peristiwa, ija Yesus nurikan karena kenisran ras kematen naman ajar-ajarna. Ije ajar-ajar si telundai mengenca si baba Tuhan Yesus nangki ku datas sadadalang si magancang. Jana ibas Markus 5 ayat 37 ija Yesus arbahan tanda senggat guna pekeke anak Jairus si ibaba pe ije emkap telu ajar-ajar ndai Petrus, Yakub, Ras Yohanes. Bahkan ibas paksa Yesus ertoto ipekan Getsemani Markus 14 ayat 33 si telundai kang si babana. Teridah maka ajar-ajar si telu enda mesin deherna ras Yesus. Di antara 12 ajar-ajar Tuhan Yesus Petrus, Yakub, Yohanes endam sindeherna ras Tuhan Yesus. Senari kenca idatas dalang dai isaksikan Petrus, Yakub, Ras Yohanes salih rupa Tuhan Yesus. Uwisna sementarna erkilat-kilat lalit ise pengasup nuci uis bagai mentarna. Enda nuduhkan kemuliaan Tuhan Yesus. Lalit si bagi ia bahkan dalam hal perbentar uis pe lalit si ngasup bagi Tuhan Yesus. Sebab mentar uis na labo perban deterjen tapir kitekan dibatan cidahkan kuasana arah Tuhan Yesus. Maka bas paksa si teridah kama sosok Nabi Elia raspe Musa sanganar cakap-cakap ras Tuhan Yesus. Sita maka Musa ras Elia tokoh simbol ini bas pustaka si badienda. Musa emkap suruh-suruh di bata si mimpin bangsa pilihan di bata darat i Mesir nari. Sedangkan Musa emkap nabi singgeluh ibas masa raja-raja Israel guna petangkas ise di bata guna persingeti raja-raja singgo nekala naik nambah man di bata mulihkan ku di bata. Dua anak tokoh endan no surya surga nari guna jumpai Yesus. Enda saja penggo nuduhkan maka Yesus sosok si belina nasangkan kerina nabi sama ka nabi isurga nari penusur guna ngerana ras Tuhan Yesus. Maka kenca bagi embun galinggami jan lilit sada sora ngatakan ca enda ma anakku siku kelengi bagikanlah ia. Endam sora di Batam pernyataan guna nerangkan isekin Tuhan Yesus bahwa ia ma anak di bata si ikelengi di bata segelah tangkas ajar-ajar nandai isekin Tuhan Yesus janah nina di bata bagikanlah ia bagikan emkap tanda kepatuhan sekala jalma banci katakan patuh adi ibagikan na cakap guruna
kita pe pimpinan. Kitab Markus enda mencatat respon Petrus singatakan maka ibahan nama Athena telu sapo. Guna Yesus, guna Elia, ras guna Musa. Kalimat enda ibelaskan Petrus. Situhuna arkiteken biar nanga. Lanai teh nakai siman katankan ayat 6. Maka kenca bagi lanai dah hajar-hajar nai ICP. Selain guruna emkap Tuhan Yesus. Kenca naksikan karena peristiwa endandai. Nusur ajar-ajare ras Tuhan Yesus idatas delang nari. Ije isingatkan Tuhan Yesus. Ola kata-katakan. Ola kata-katakan manise pe karena kaising ko saksikan na. O pe denga anak manusia si suruh di bata keke ibasi matenari. Peristiwa nusur idatas dalang nari. Enda nuduhkan simbol realita geluh kalak si tekap. Kencana sikan peristiwa si dahsyat ija Tuhan Yesus cakap-cakap ras dua tokoh si nusur isurga nari. Nusur ajar-ajar ras Tuhan Yesus ngata kenca engkau isa si kena kemuliaan Kristus. Harus ngenda ia mulihkan kubas kegelunna si tep-tep wari. Harus menda ia nusur mulihkan. Gelah arah kai singgo saksi kena arah tetap nama ukurna. Alu kata si deban kita pekalak Kristen kenca kita naksikan kemuliaan Tuhan. Kencara tangkas nasi tandai di bata harus mulih kita ku kegeluhan ta si tep-tep wari. Jana harus enda si buktikan kini tekenta. Maka kenca bagi teluna ajar-ajare nungkon sapi-sapi ia karena kai kinertina keke basi matinari. Sebab labo denga yang kana kahai singgo iturikan Tuhan Yesus. Mungkin kita pe ading geluh kita ibas masa ajar-ajare labo siang kai. Sebab lenga terjadi. Lenga mate Tuhan Yesus jenari lenga keke ia. Maka beruntung kita. Beruntung kita sebab kita ngeluh kenca kerina tangkas. Kenca Yesus mate jenari keke. Kerina bancis yoge ara pustaka si badia enda nari. Jenari sinanami si pegejap-gejapkan pendain Tuhan ibas geluta si tep-tep waris laku kala sirkini teken. Jenari adi si kawitkan ka. Ras kitab Yesaya 43 ayat 1-5 si jadi ogenta. Terida ije makan di bata erpadan tetap kelini bangsa Israel. Makan nina di bata olah kambiar. Ipa tetap di bata mengukur bangsa nai. Olah kambiar. Engkai makan nina di bata olah kambiar. Sebab di bata tetap engkawali. La itading kena bangsa pilihan nai. Endan cidahkan maka di bata kuasa ibabo kegeluhan manusia nai nari segenduari. Maka kita pe genduari adalah perlu kita biar. Sebab di bata ngorpa dan tetap engkawali geluta. Ibas minggu Epipanias. Epipanias artinya tangkas, teridah. Ija dibatan cidahkan dirina kuasana ras kemuliaan nam basdoni enda. Kita isingatkan. Uga dibata petandakan dirina jine. Subuh arah alam tinapana. Arah Kristus Yesus. Bagepe arah temanta manusia. Nina dibata arah palas renungunta indandai karena Yesus. Enda manakku siku kelengi. Bagikanlah ia. Ibas minggu Epipanias si pemena enda. Kata di bata enda. Guna menggiring kita. Ningetkan kita. Bahwa adi ate tanandai di bata. Bagikanlah pengajaran Tuhan Yesus. Sebab ia kap kata di bata. Yesus emkap di bata sinusur kudoni enda alu wujud manusia. Ipakai na wujud manusia gelah dehri ras kita. Murah siakap ngangkai isi pengajaran kata di bata.
Maka ading gelula kita ibas pengajaran di bata kita nggo nandai di bata. Ading gelula pengajaran di bata ibas gerejana otomatis di bata hadir ibas doni enda arah gerejana. Terida arah kinersadanta selaku gereja singgelu sapi-sapi kita kalak Kristen, sapi-sapi kita kalak sirkini teken git berkorban. Terida biar kelang ate bas kita sebab di bata dem alu kelang ate. Arah terida kadiran di bata ibas persekutuan ta kepulungan ta. Ading gelula pengajaran Kristus ibas jabuta. Tentu di bata hadir ibas jabuta. Ading gelula pengajaran Kristus ibas dirita. Di bata hadir ibas geluhta. Semaka baci tandai kala isekin di bata arah kita. Kekalian Tuhan wari Natal ngo berlalu. Natal ingatkan kita gelah jadi kalak Kristen si mabadami. Maka mari tetap si usahakan ulamin momen Natal berlalu bagi-bagi saja. Cara gelah tetap ngasup kita jadi kalak Kristen si mabadami. Mari si pelimbarui cara terkini teken. Geluh ibas kata di bata. Lid giala bagi ukur. Mari si pindo ke pentarman Tuhan. Uga cara ngala kenca. Lid gia sakit pinakit. Tetap ertotoman Tuhan. Gelah nuduh kendalin. Lid gia nggo kecedan ate. Gia pigawari dengar tahun baru dahi. Tetap mindo gegeh man Tuhan. Sebab rancangan Tuhan. Pasti ngenda rancangan. Si mereka warisi pepagin. Ulina sangkan warisi sendah. Cikaplah bagaimana carata. Gelah kita baru luar dalam. Semaka alu bagi arah dirita itandai kalak. Yesus anak di bata juru selamat. Amin. Tuhan pengasup kita guna ngelakukan singina Athena. Ras kita tertutup. Oh Tuhan di bata Bapa kami, sidom alu keleng ate, sifat tandakan diri man kami, subuh arah alam tinepa, bagi kape arah Kristus, ras pe arah teman kami, sapi-sapi kami kalak situ. Ajari kami oh Tuhan, gala tetap ngelu ibas katandu, semaka pengajaran du singgelu ibas kami, erbahan, paci itandai kala ise Tuhan di bata si sembah kami. Senari tura ukur naguna tole, nandai di bata, alum pelajari katandu, geluh bengket ibas kinir sadan gerejandu. Semaka Tuhan ibas doni enda, katandu geluh ibas kami, kam di bata sini sembah kerina manusia. Ajari kami oh Tuhan, gala tetap ngasum paling baru kini tekan kami, subuh ibas cara kami ersembah, bagi kape arah cara kami geluh, ngalakan berbagai-bagai sila bagi ukur. Terpujilah gelar du ibas geluh kami oh Tuhan, ibas gelar anak du Yesus Kristus kami ertuto. Amin.